Waishilisi watukufu wahe Komor Ngazi, Light FM, Komor Actualite, shabakati l'internet ya mlidungao wakati ndaunuo mubasharatan ngarim nikauni yezi habari zatu za Komor za usiku wale wainu tarehe 2 ya mwezi wa Avril maziuzili wa 24 zila washaka ye raisi wa nyumeni wa nchi ya Senegal hareziwa zedwamana za nchi ya Senegal hunu halkadhalika hari zinji ngazila wanao ya ukaya Muhammad Dawudu ulio kiki nana Said al-Ilarifu ngwa joji hunda harma isirkal ya nyumeni ilindwao harma nchi ya Senegal zinu luza shanshilwa ne opposition hunu Komor hunu ndani gari joudunga winji wa maelezo husu le suala halikianao ne namna ya heze konvanso bimana de mikataba ikao nga isikitishao bangwi ya he emavamana wahiyonti mabalozi wajiruhusuo wa temashika vanutiju bila ya ukaya watina ye daula mabalozi kaungwarari yao emipaka ya he daula ya Komor ngajo humlikani winji wa maelezo harma ezi habari zatu za Komor za usiku wa leo yinu na umjuzani yauka umjaradaunu ngojo uzingara wandu winji hauka ngojo gamata baadhi ya mashirika wanutiju ikayaonga endele yao na utaha wa rinrite baadhi ya matamana wa heze nushuru hadaraja ya taifa holi hongari hisio yaukaya vanulizambao bwana Ahmed Jafar hesa nungana hatiazi hazizaye nziani daina ima inspektor mbali na mbali wa hiusuze nyushuru hadaraja ya taifa ili haini bahanu waladhimu walawe nyushuru zijuwe zilawe he haki ya ladhimu watina ukaya wanjia balbala harma yonti na hunu ngari jo uthibitisha ya ukaya le suala la heze nyushuru ngizo ladhimu zitekeleziwa haini raia ya lakini yatekeleze unshuru wa hahe vanulizambao ye magari yonti pia harmao unshuru wa he vinyeti uhusianao ne magari zi taxe diesel zihisa zitiwanziani na vanulizambao wandu wa isangwani sorema inuambao penalite wandu ikao wa rutadi kwa agenda waliba omuda walazimu hindi walibe ye vinyeti na ngarshemelezi zao wa Komori wonti pia haina mdu yatekeleze umushuru wa hae haukaya umushuru unudo undao daula daula ya Komori kaina ujobaki haruma umezi daula ya Komori kaina ujobaki haruma umezi wakaye mabalozi wakensi haruma ye wizara ya hezi habari zobonze badala ya utia mashirika badala ya utia nsinyanzani wonsi jubanu rijeri shirikiane izo utajiri walonuo no ustarabu walonuo harmazi ntiza hao mabalozi wa hatu wa udualadhimu uende wasahe wafanye mikataba wa drage zenti ili zenti zilio duniani lelo hilo na mshirikiano zijue zirirwalie barnamaji za maendeleo badala ya he namna hiyo ngaritana bahio ya uka ezitingwiri zilio harmainti ya hatu za husiana ne mashirika mahu ya kijeni ya njia o harmainti ya hatu emana wajao wakati wajao wetorea wajeni wobonze wajao banu wajifanye biashara mashirika yobonze ya lawo bonze ya jibanu wajifanye hazi za biashara emana hindi ni watore yao ye daula ya Komor mana hindi ni mashirika yao ya dharau ya Komor yaude mahadithi ne mikataba itiwao mhono ni baadhi ya mabalozi wa nchi ya hatu waladhimu wawanie Komor watukuze ye Komor ikawiyo de mission wanikiwayo wende watukuze ye Komor badala ya he namna yo ngwa uharma mikarakara mabalozi wao ngwa jiunda uharma mikarakara ya uhuza yensi ya hatu ya usisa yensi ya hatu ya ubungua yensi ya hatu mabalozi wa hatu walio harma wizara ya habari zobonzi
kwa tufanya hazi bandu ya hao amruna dunia bandu ya hao kwa tutekeleza ze wajibu za utukuza yenti hamade namna mabalozi wa mpira wa mguu wa hatu namna watukuza yenti namna Yusufu Mshangama yatukuza yenti ya hatu harma wa mpira wa mguu daino wananya mabalozi wa mpira wa mguu do kinyume ya hema balozi wa kansi harma ya wizara ya habari za onze bandu ya hao wanzao utajiri wa hafula utajiri huo de mikataba mirungufu wahuza wensi ya hatu harobo mbili wahuza wensi ya hatu hauhadazi ili mashirika yobonzi ya jiao banunziju ya jia dhalilishe yenti ya jia sijini yenti ya jia rengele chabo lilio harma yenti ya rengesi amali za hatu zilio harma yenti badala ya he mabalozi uonesa ukainunsi maskini inunsi kaya onge hutajia onge yo vierge inunsi kaya onge lazimu ori tukuze inunsi ya maislamu 100%, inunsi ya amani inunsi kaya onge tsahau wandu wajobalia valeur ajoute bimana watije wajeni banu wacha wahuzu putu watije wajeni banu wacha wahuzu tomati ya pati watije wajeni banu wacha wafanya brocheti watije wajeni banu wacha wauza mwogo watije wajeni banu wacha wabakana wauza biriani ala kulli hali yemkomori yemzaze mkomori yojopia biriani yemzaze mkomori yojopia pilau alihuzu yemzaze mkomori yojofunga nkuni ngelelo nyinyi mabalozi wa hinsi ya hatu wealazimu mrongoze dunia wealazimu mdrage mashirika manene yaluyo duniani lelo wajiwarenge ende hatu wajiwarenge wa muma wa hatu wajiwarenge wa mhogo wa hatu wajiwarenge lavani ya hatu wajiwarenge ilangilangi ya hatu waitukuze waitransforme iso tilizomfanya shanga mambao na mwene mafanya isu wanzao hata nyushuru kamna uliva iso deza hunda le shirika la salsabili le shirika la salsabili wanwahe maji walifanyawe maji inuma hakume na miraru kwa japaro liva nyushuru inuma hakume na miraru kwa japaro liva nyushuru emana hindi ni salsabili mahakume na miraru ya chuparo liva nyushuru harma enti ilodo shirika kuu la maji lifanya maji vanunsi juu mana hindi nima hakume na miraru ya tsuparo libanyushuru redo hanza rangali wakati Ahmed Jafar vamana jimla wa heze nushuru hadaraja ya taifa ya jusashe hichwa ya remao mhono bola tabujunda ino wananya ukabunga mhunsini maheyaro ngabobafu ni maheyaro na ichane ya tuli liando ya kansingo wauda wada nasi jana rabagaranzao riwasutene abaha wauda wada nasi jana bagaranzao wasutene abaha imana de directeur général des entreprises, des grandes entreprises de famana mhuu wa hema shirika mahuu yaliyo harmayensi emana nyasi bani hatu shababi hamadasi Zakaria ho wasta wa hahi daina Ahmed Jafar ho mfano hazi hautsaha watsahi haini bahanu walongama ya balhaniha ya hema fahawalu ni mashirika ya kifahawalu ya nchi ya manusi juu ya nzau ya jihadanga nyensi ya rengeze haki za heda ula umoja huo wonsi pia wa hema inspecteur ngwafanya hazi mkono kwa mkono waudu wa benuli ya idaula ya serikali ya Komoro emalamafu ya hele shirika la salsabili kaya o idaula irenge azma ya ukaya ngwa remeteu ye compteur a zero bimana ima hakume na miraru salsabili ya suparolima hata nushuru daula isiza yobonsi ikansi hema gunguno hahumfari ya salsabili ranzilo mahaunu wa 2024 janvier 2024 ya kubali huja ajia do libanyushuru c'est la honte
C'est la honte, yo honte, c'est la honte. Ya serikali ya Komoro. Hokalelo, shirika la kijeni la jalarenga madini ya hatu. Yarenga se resursu natureli za hatu. Mahakume na miraru. Ya transformewe maji ya henti ya hatu. Ya rihuli zao na uyabahiza. Mahakume na miraru ya tulibani ushuru. Hadi ingo la mabalozi. Hadi ingo la mkataba wa nrabu. Hadi ingo la mkataba wa nrabu. Mahakume na miraru ya tulibani ushuru. Daula haringe msamihiyo. Daula haringe msamihiyo imruhusu yakubali ranzi janvier 2024 ya Diado Oliva. C'est la honte. C'est la honte. Yode wone sao ya ukaya. Hakika enti isi za yobonsi. Daula isi za yobonsi kaiti. Enge wora ya mkomori. Enge wora ya mkomori. Diadaki. Mahakume na miraru ya tulibani ushuru. Enyi daula mjofanya. Mjorasi mana mkomori mahakume na miraru ya lona shirika. Lakini nafsia ya rengawe maadini ya hatu. Ya transforme ya rihuliza ya tajiriha. Kamja jomba imana mkomori unafasi. Dabalaba salima liamiri. Mkomori yura mzungu. Amwenjezizo. Si mzungu bahi mkomori yura mrumkudu. Abadabu yakawa rabu wankudu. Salima liamiri haka adiwaza. Hatoka haba ukaya mkomori. Si mzungu bahi. Da haina mrumkudu. Ani. C'est la honte. Lelo, il taxe sur la consommation. Et taxe sur la consommation. Salsabil Yakoubali Oliva Randi janvier 2024, février 2024, mars 2024. Il y a dit ça, des taxes sur la consommation. Otilo unshuru, wahele shirika. Il y a des taxes sur la consommation. Bimana. De unshuru sisi maranya wa Komori. Riuto wao. Harume maji ya salsabili, rinika sirikali haini mwezi. Rinika salsabili ya beshe sirikali. Janvier halibi milioni tano. Salsabili. Yo de taxes sur la consommation. Ye mkubali ni wa Komori uka. Wa unshuru wa hatu. Si wa Komori. Haruma mwezi. Emajiri ya mwaho. Salsabili. Mkubali uka milioni tano. Yo de lefuvu sisi wa Komori ito wao. Izondabo. Amduna dunia izondabo. Salsabili kwe linge na mamenseneri, nge na mafawalu. Nge na mabandi. Hari milioni tano. Yodo ushuru sisi wa Komori sonchi pia. Ramalira nzuwani ram rangazija. Remaji ya bahizo wonze. Au kama salsabili hata nguwa hizo hata wonze. Hari milioni tano shodisho sisi wa Komori rato waranika edaula. Janvier. Février haja na milioni 6. Février haja na milioni 6. Namdambiye wa Komoro. Namlamhe mkashiri. Hakabane hini myarenga taxe sur la consommation. Yenda zahe ya sunike serikali. Uomiti. Wafanya detournement. Haina shirika. Haina mungu. Yarenga tese. Taxe sur la consommation. Yenda zahe. Wafanya vulma haukaharenge mali za daula. Détournement des deniers publics. Hauka simaranya sonti pia yode mano arabuka. Simaranya sile runda wensi ya hatu. Sile rijundi ya wensi ya hatu. Hauka ngali tangao harma. Le kiesi la hei daula. Yode mana sisi lona haki. Si wa Komori. Simaranya wa Komori. Ridai wa keswara fanjema. Harma ze mali za daula. Ndabuaka ngali tangao sonti pia. Ngari tsangawe taxe sur la consommation. Yemria rumia ibiriti odaoniae. Yemria rumia la bushi odaoniae. Yemria hula kilo ya sukari. Yemria hula kilo ya shingo. Uhatsanga harwe daula. Rawa huzao harmaze episeri. Rawa huzao harmaze gramagazin. Sonsi pia simaranya. Ngari hulao haukangari konsomeo. Ngarto wao. Le fumvula hatu haini mwezi.
rinika e daula yode mana rulona haki simaraia rijida ila menga sahauri tunde zemaliza hatu ubahanu ne sarafa hatu ubahanu zendao uzio wa salsabili hata naba hayaliyo banutsiju katina hata exoneration kabati mkataba kabati makaratasi ya kisharia ya ruhusu le shirika la salsabili lijue lifanye hazi banutsiju ambuna dunia kabati makaratasi ya kisharia ya uruhusu salsabili ya kaye banutsiju hawe mndu ulone makaratasi yao ngenaji yajia ya tuweli yaone mndu ulone makaratasi yao ngenaji jeri yaone daula kaina ujua isobulia mabandi namna inu wasona makaratasi ya kisharia hari wadofanya majima nutiju bahari ngabo mabalozi wafanya convention bahari ngabo madiplomati wadungo ushangaza yema inspecteur de finance wa hainti hatu bahari ngabo mabalozi mafahafalu waloba nutiju na walobo nje wadungo upara we shangaze daula ka we atikomelwa shirika fulani litikomelwa baya munga mjome no mkataba ndaubi mkataba nyinyi mabalozi mkataba ndaubi na mreleze nyinyi mabalozi mlio affaires étrangères mlio harbe mirexi hatu na mreleze nyinyi mabalozi mikataba majanio bana yacha yunda wenzi dalili mikataba mloni nyuma majanio bana hata mdugo upara mweshangaza mwetoroni zo wangu dani bomba mfanye mbi lazima mcheleze ka saye kabati nongo za mashangaza tena heni mdu naonese yaonese isu yafanyawe kaye balozi naonese isu yafanyawe rijohanza ni mabalozi noti pia wa Komori mkeja jesa la kanti iso lizo la johanza mrongoleye Komori mmanie ye Komori shamsisi jini ye Komori ya kalero mavamana wa hezempo ngwanzo wa intervene watahiwa juwe mjeni au shirika linjiaje wengu njoji au mjeni wengu njoji nga mlimomo shangaza wangu dani bomba orowo ngarambao kaya karina ulejeza sena karina ulejeza ngaranza uze haki za henzi au secours fatihu haukaweni wahamba ukamwazo mashababi au secours fatihu rijeni gombane na sina wandu haukakuwa na ujo urenge nti hena mnaini enti kena ujo urengwa mateka ni banvu ya wandu wazalihani hemtsojitosha wandu wa uzalihani hemtsojitosha wandu wao ngeni ngosi na wariki hambali izo ndizo ramba o vanu ngamuonao ezahunda ikomori vanu hata nabaha ekomori ikadamisiwa yekomori ikadamisiwa ekamangalia ye direction nationale de la statistique limana waudu walazimu wajue ye idadi ya huwa Komori anga siwa ngabi siwa na wakomori rino dunia ni lelo enga siwanga de direction nationale de la statistique ikao hiyo yoko bavuni mahe e commissariat général au plan yodi alazimu itunde ye worowa ya huwa nadamu wa Komori walio abaha basi ekeva mana wa he direction nationale de la statistique ya uzisiwa o wa Komori abaha o mwahaunu wa 2024 engo wanga wallahi kamuzi sale suala ino kana ushino lijibu na kabasi idara ibe homali ne dunia les Nations Unies kabasi idara mwansi jubanu ibe homali inji hama de direction nationale de la statistique ili hahandani rijijue siwa Komori anga siwanga kabati usiku rijo paro jobuliwa hauka yode hala marione siwa yoka gasio koloni
kaina uparo joguliwa nuwari kolonize rijulihani hei dadiri liyosi wa Komori wazungu walikandamiza ranzijana hata na lelo kwana uparo jokubali ye dunia ijue ye idadi yako wa Komori walio azabari owari kolonize jana hata na lelo ngwanzao risoka watiti hata Israeli ajabu zele juju hauka vanweka ezenti zo upati wa mali e matajiri wahenda wa investi a partir ya he demografi haini tajiri e kangwa nji afanya investisma yo utahaya ju owandu wado harumenti yongo wanga ya jaju wishi ya toka uproduize eske mkutoka ujua ya fanye luzi eske mkutoka ujua ya fanye entreprise yabo waritsahao ritsokada banu babo ritsiparojo pwangayo waritsahao ritsiparojo la wabanu babo ritsiparojo pwangayo kwa na utsaha e dunia wajue ye idadiriliyo ye l'hôtel la tuanziani ne raisi azali ne centre commercial haruma e litoral ya Corniche wazungu walikandamiza ranzijana hata na lelo kwa tuziona haditso jema kwa na uparojona ndungo njema za ensinu zinjenziani wa keravi haka wajohanza ritsoka banu babo ritiparojo pwangayo wazungu kwa jakaradhi elapitali el maarufu idarusi hamadi idarusi ya iwahe wazungu kwa jakahanza hamadi idarusi ya kenamuo obo hamadi idarusi ya haraya ya kakarusufanya Paul Mère Enfant ya 50 li wazungu kwa jajibiwa na yuwa kanza waribe yenuru la aini ya lihele ya lelo ya helapitali el maruf haini mana Mkomori nguhimo hayangalia alhamdulillah rabbil alamin wazungu kwa tabi hao emadui wa he Komori kwa tabi hao zila boza mkinishiha zijoka uonale jua haini mungu adui wa he masiwa ya Komori lazima ya tabi he na zila za he el maruf ye maulu bwatona ranzie mapano ya kaziwa harme Corniche wazungu ngwa tabi hao hakakwa johanza wasojohanza tsoke namna inu le turula helitoralila isoke namna ila rijeni paranaibu maulu 2027 ritsa hao rirengeze nsabuza haibari hindi ridoenda redare fanya kwezi hosunme maadui wa hati esha sababisha yeluzi ya malozi iliyofaju ya kadamisi waranzi wala hata na lelo iso ujonjianziani wande maadui ngesikarila muha ngesikarila muha rakashiri rarambo badi banu hate salakanti enamna ipepe ya waila badi ketsu jibia imaadui wa Komori abula timarikashiri rijuendo ya ukaya mimi Ibrahima umahashihina majana shenda na mengo 805 udo mahana ka ufanye concours de rentrée en 6e umahashihina majana shenda na mengo 805 udo mahana ka ufanye concours de rentrée en 6e basi ya histoire ne géographie la somesewayo ne mafundi sem2 wabagasi 800 000 habitants 800 000 habitants 800 000 habitants na mwaze wa Komori ranzi 1985 hata na lelo eyo mahaminga 1985 hata na lelo eyo mahaminga maha 46 1900 maha mengo 6 afwan
mahamengo miraru na sita nge mahamengo miraru na sita hata nabaha ngasiwisa 1000 habitants henye kamla mhabwa Komori mwarasi wa uhabi wa zenrabo mana hindi ni watu hanzarike 2 millions mana hindi ni watu hanzarike 1,500,000 mana hindi wazungu maadui wa watu hanza lukaya si ilona 1 million d'habitants si ilona 1,500,000 d'habitants ya boboka bo ani yetajiri yojo fikiri kairine de na investi mana ziruza hangu ngasohulwa ekangari patsiwao ngaranzori patsiwa ne makungumano ya dunia ngarjo patsiwa hasba en fonction ne demografi hatu ne idadi ya hoandu rilio harmaensi nti ya 500,000 habitants ekange patsiwao Mali yoti sawa nansi ya 20 millions d'habitants ekange patsiwao Mali ne Banque mondiale haune femi si il en a 800,000 habitants, 1 million d'habitants, et quand il passe au Mali, ni Banque mondiale, ni Banque islamique, yoti sawa, nansi ya 49 millions d'habitants. Donc, nari la mherkashi, e madui wa hensi, wafanya henamna iyo, wafanya namna ukaya, riti parojo kahindu. Yabonganzao nyinyi mashababi, mashemele sisi wanifatihu, mahabili wanifatihu, na mje, baba nusisi batunga sashiri. Sisi nga sinazo hamba, nga sinazo fikira, nga sinazo renda. Na mje like batima. Rambe, eka kweni ngaranzao ripwengayo banna bala. Eka ngaranzo ripwengayo banna bala. Yabo yunganzao hindi. Yabo yunganzao hindi bwa Komori. Ganzao rijijue enga siwanga. Yembaba. Yenda lola mrumshena mwana mzima. Yema surufu yo kasawa. Ne kambaba hedi hahundu wana kume hodahoni. Masurufu ye kakasawa. Namwelewe ya ukaya. Yensia hatu ngeta hawa ikadamiziwa. Yabo lazima. Ema koordinator wa huu. Wahe. Ye statistiki ya hensia hatu. Ema mudiru jimla wahe. Ye statistiki ya hensia hatu. Lazima wakadamiziwa. Wakema korompi. Wasiparojo fanya hazi ya kweli. Ikao hata ze voti za hatu. Hata ze voti za hatu ze recensement. Kazi sufanishi hahena mna alahimu. Pourquoi ili kolonize wa harma i departement yu. Eni mdujuanza ambeze kweli. Ya he. E idadi ya ho wa Komori. Wali yo dunia nilelo walo Komori lelo. Ujosa hapula shehichwa. Wanu sisi ngarenga uriski nku wanu gargabilio wa emazi mkuu ya hensi inu wanu nandabo ramba usenogo zinu wanu ngaramba hundongo wanu ikawu hata esirikali hatu kwa na usubuti uzanda esenongo ramba wanu ngali mshenezi zauni ndo ya hukai hata esirikali hatu kwa na usubuti yodi hali amarioni sauka wanu rijiri hali ilu harumana nungu watiti Rijiri hali lu harma wano andongo watiti. Mono. Iso fundi Jibrilu yafanya mwana Halima. Rahima banu. Ramlebele ya banu, ramzingara banu. Ramsihaye magozi yamba. Ramlebele ya banu. Fundi Jibrilu. No ujanji wa hahe. Ngamonao wananyasi wa Komori actualite. Kamlasi mo wananya. Inamna wahima wajitolea wa wanao. Nelefahavu lila. Nenamna wahima kamlasi no wananya wa Komori actualite. Enamna wahima wa wanao nelefahavu lila na Jibrilu. Lefahavu lila kilo na wana mafahavu watiti. Walohuni kwa sutsaha. Wafani hazi shangwanzo walohunda de l'argent facile. Walohunda zentebe za hemali ya kiharamu. Jibrilu ya yahundao. Halafu mjamuoneza fundi sedali. Mjamuhundu za fundi sedali juu zimshangazani vya rengale juba. Yalivuliza monsi. Yalivuliza monsi ya paro wanawashe. Ya wadrage. Hakaba nuandu wa hadalu wao. Nuandu wanu. Wandu wadungu wangu zendabo. Wanu wadungu hadalu haku.
dawala wandu wanu dawanu wariza ya kuwariza wa udu wadungu wangwaze ndrabo wandu waume uwarizaya wandu wadungu wangwaze ndrabo wandu waume udrage wa heze ndrabo haushashi mru mshemenza akili yako ushinda harambu wa mrume mwema haushashi owinji wa huwana washe wa duniani siduwana washe wa komori duwana washe wa duniani wa utaha wandu waume wenza ndrabo sendrabo deziko warohora izo fundi Jibril yazifanya harohora tengo ya kindu zaadi haukajwa ukailo nilo ya ushinda yali shetwani haukamru mshe yo shetwani wani shetwani yo baba isiwa ni shetwani fundi sedali ijuzi hajazi rumia dau msanga juu ya limani lazimu ya lengwe iliye jama fundi sedali na fundi Jibrilu wajo ukamatiwa ekagaranza ulirekebeshe ensi ye dini kaina ujo urengwa ifanywa biashara ye dini kaina ujo urengwa ifanywa biashara wanasho hatu ni wajaza hatu warengwa wadotsulwa zenguo utola haini mbabititi watsoniyo wanenge ungwa wona wanenge ungwa wona wano kwa sinindi kwa sina hindu gwa hadalwao jo hadalwao monsiani nuandwa umewenza ndrabu wa udo hadalwao donc lazima rambilane esesibuzi inu lazima riferesheye ye hifadhi ya taifa riferesheye ye wizara ya hezi habari za Kiislamu yatendelwa ni Jai Muhammad Ashafi rishemenezize riunge mhono gendarmerie ya taifa yatendelewa ni Colonel Takvin rishemenezize hautini ya nguvu ye polisi nationali yatendelewa ni commissaire nasifu na mfanyi hazi ya hanu ye mahakama wajua fanye ya hao ngaritarajiao e procureur wa he jamhur bana sari gamata mdu hamanoi ahori gamata Jibril bagari gamata mdu hama fundi Jibril ahori mgamata wana mabuhu ni wana mabaha ni wana mitsensense wafundi Jibrilu na fundi sedali ni wandu wafanao na fundi sedali na fundi Jibrilu ngwajo uvenuha ni wandu wafanao ni wandu wao waili ni wandu walo na roho ya utsahawaji wadufanya nrongo hamanizo ngwajo uvenuha lakin shetani nguwano na jini safara lelo inu shetani nguwano na jini ye safara lelo inu haka ensinge ningozi isailemewa ngepula uzipande hatuana shwa hatu mwazaza hatu mwanzo wapula uzipande ya Rabbil Mabudu urihume obahanulili obahan bagasimaji maleni urihume tosa na salamu hoju ya hanu ala barakatillah.